Ebi biri mu kuchondoza okumanyura nka site assessment for governance and equity okubire kugenderire kureba hantegeka yirindreri obujunaanizibwa bwaryo ebya sente n'obuhangu okubyemi mu kimwe ekintu kikuru ekituyo nturebaho nature compensation kugira ngo ibintu byawe byafa nibabasa bata kushumbusha bakagugaruraho ibyafa enyamishwa zite bikoko zita amatungo gawe enyamishwa zite misiri yawe ntubasa kugarurwaho ta abaturage nabo basagarurwaho bata ibyo byasisika okuchondoza oku okwatandikira kwezi kwa mwenda omwaka ogu kakorwa ekitongore kya Center for Research Uptake in Africa ahagati y'ebitongore ebyo ebitari by'abaturage n'abaturage bigerezeho munonga kugira umurimo byakora kandi ebitongore ibintu bikoragana no shanga Uganda Wildlife Authority erukoragana na other stakeholders kongo shanga enkora eyo kusyaho ibintu aha abantu omwe yashobamu ahabo kushanga ngo omwe ibintu niba bitaramu okubikuratiza bari kuhayo ebirugiro mu kuchondoza oku ahari new Fort View omurembo rwa Fort Poto shangirwe ngu ebizibu biri mu irindiro ry'inyamishwa erya Kibaale National Park abawuwa tibakatireho mubazi ogw'amano kubimaraho moshanga nka organizations ezikora hihi na Kibaale nezigira ngo ito tukozire iki konko kizo mu community ushanga bakugira ngo itwe kitu akakirebaga the elephant coming and destroying them all at once and then we take a year without compensating this part. Mukuru wa district ya Kabale Richard Rwabuhinga ayorekera ngo obutashumbuusha abantu omubwire n'enshonga eshemerire korwa waho naho ngo habo kuba neteganisa bebembezi n'abatura hakira mu compensating mu kwezi kuyikumya yongera byali bibi wetata bakugahino kamaro mwaga kumota kamuganguraga ibyasisikaye ningira no kwebwa nabayebe choka mpaka na mbere ile sente y'urukwezi ne mubanza sente zayo konka we Justice John Tebesugwa orukora nka Chief Warden ahabwa Kibaale Conservation Area najangwa nshonga y'obutashumbuusha abantu mbwire eresirwe kiragiro kisya ekibatandikire kuteka mu nkora nabwo iki kiragire kishaka nubo tukiteire mu nkora ngebiragiro ebindi byode bishaka tobe cyalikira umukerereza bitati turi umuntu lengaho muno kurorangu as claims zones twatungire ntuzikoraho mbwire bwa bwangu gasha kwa Jonan Singwire.